Minsan tumalu o mawi ang agad. Okay, o sanang kasuabon, manati din sanan. Puji Tuhan tu katilambus takot kapag yampay ka kasuabon na bahay, no? At ako katilambus at iswanggot panambarasan, kanaw misi sa takot iswang samaya. Kinarahingan isundu iswang kaljan sorga, kausikaw da kasuabon iti, insan pa kago dot kanwe haid pagyampay maya ti kay sisan dot sumbayang kasuabon. Umikalansanan dot alumi sa piramutan dahay, isambot korikotit tamudon maya do panambarasan kasuabon pay, no? Anuay kuno dot ay kagarason si ribon do ginawo do mungigit ang pulambus ti buros-buros mo dot pay. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya tumbayaan ako dat agayo ho pangonsikahan to ko kumakinorohingan mantad dot pantamangan disyo gisam mo kaswabon iti nga kapag yampay to kakagud iswang got kay sisaan dot kaswabon. Yampay dot asikap orohyano kud magangat datid mayad iso o tulo panambarasan na kaswabon iti kada pingkoyli. Nakuruto aming koyli. Nununang kuot ay kantakan do karay tilo kamoyon dot kada pingkoyli. Pingkurgati kamon mingkoyli iti hoy it yelo bo lagi. Apom kumaano apom yelo mingkoyli. Suway pandit kada intong ko tahuri lah. Yelo, kada pingkoyli. Mingkoyli hatilo din. Iso kinoy mayaan kudit ay kada pingkoyli antakan dot Portugas sa kudhilod intilibon tongod dit 2009 2010 ko ngayon ko na didhilawon na dat insan ano pa din Pastor Albert Rambati nga Portugas dahilo kapi ang bait kipas sa hilas siling man piyamati da yo namatilla at kasagit tilla kasi yo nalo kasagit sa kirah dot man patalanga nga yolo nakasagit miyagalid dit milo nagiit kipasat da itangkisusat it Mikaili Pikaili tangkisus sa Mikaili Pikaili kamo na pa siya nga ila kipas it paingkakat tay ka ipailihan di it hargan dehi ngayon gaya to mongon kadongo pasasakon ni didhiri dahuri man papasasako nga Mikaili Pikaili hindi kipas lagi iri na dit ya din nakaswangad iginawa ko hit istilah di siya tangkisus sa it Mikaili Pikaili kumana dilom amo napasani kipas sa Mikaili Pikaili. Okay, jadi kada pingkoyli. Pingkuran na sumilik buli. Ako mo ilihat tulo nga yo pamala it linsam matad mingkoyli. Kada pinsolilit. Pasar malik. Kada pingkoyli, kada pinsolilit. Susuay ka di karangahan nila minsalilit. Sigag kad pasisilapan na mamarahin. Kada pinsalilit. Kada pingkoyli.
Om isuang ga kitab Yosua ay lan takod Yosua na pati nga it nanuan da katumbayaan dot tinumagwang got pangahakan mangahak idi tulun-tulun da Israel pinapatilam sa pagindalanon dot kumad hilot tanak Kanaan gumuli da hilot. Yosua buk kapagulo man takanupot ayat takaiso gisambo kasiyam. Hiti na po nga panuhuan da kinarhingan kumadi Yosua dot may kagupagahaw di tanak Kanaan. Nakuralo tungo yan ahawo. Miagal dadi dit dadi oduya karangahan nangon ahawo. Nga ailan dati dot sayra na pod ay iso na po kinatangkiada nila tulun-tulun dot nakapagulod hilad tanak Kanaan nga iti minaghim baka kanakanon. Miagal dati wo. Labi pandad itulun-tulun da kiulo. Kagumuan da tulun da kiulo nga sinumasad. Irinay kamondat itinupod dahay nga tok mo napot mo tinubuatan di rumpungan ka. Ay hingga dia taden kiulo idan da di gulu po ka. Jadi sayra nakatangkiad pira-pira linay guli takod hirid kinenan dati nga hingga po tana no nga iso no ngay. Labi kurang ulit ay tulun da Israel ilib mo. Nakondali man tadi kinenan ni dihom guli nga haraw na diha tulun dat ay claim dat kinenan ni imanan sangano. Mo tidak mo ahawan na di. Sayra na pod imusa nga nahalu minidupagun. Boras sa kinarahingan kumadi Yosua bin Nun it ponoko man po boras sa hila bagi imanguhop di Musa kano pa kinarahingan nam inapadihi hamba ako di Musa nga nahalu manta di sa dia na timpudon do may do sumoborang ila sungai Yordan iya puli hitit tinimungan iti rumikat tahilad kinenan di patahakan ku kumadiyolo kumatulun Israel iti. Kilong-kilong ya. Monikid da pakinenan di aulakan dat lapap no nga patahakan ku kumadya. Miagal di pinabatas ku kadaw kumadi Musa. Mantad dahilad padang gurun nuluh da Libanon ipanang hilo gisom bahilad bawang tagayo Sungai Efrat puli tanah tulun da het gisom bahilad rahat tagayo isam paping tadaw tumon na katanubon na tadaw o insanan pa rin nga pasilih daerah no. Katok aramay na dati hitip pamagunan itit dati dun dagi onuan kano pa kuwasad mantad da posuk kondingaw tambunan pinampang no po inanam manggatal talipuk tuaran utamarudo kudat sandakan tawaw iya ngayon po sang kuwasa anuan ako na dadi kuwasad miya galidim atok dit nakanta ko ulok ko tana ako purimanan ki dawlo na gidid pamansayan po wala nga iso ki akon na ko miya galidi akon na ko irihit ay batas sa kinarahingan
paingkuran na po nakabatas siya di Musa, iya di pinatungkos di Yosua. Nga, ano po diti? Sangulun piya nga akanu dot bertahan dot tumuguang dia sa ninarod ko po siya no. Miagal dit minampay ako di Musa. Paingkah ako na dot miampay dia, aku popologas dia, aku monong kiad dia. Maino pagiroto pagaraso ginawanu, kakuaan na po nga iya no hit mga hakitit tinaruh nuti. Do kasangano hit di kinayonon dit pinabatosku, miyampaid sumpah kumad ko kihandiolo, do patahakon ko kumadiolo. Kumayan po nga ay nonuan no mandat tanggung jawab nonuan dot katumbayaan Yosua do Popotilambus idit ay tugas sa nakatanto kumadi Musa. Mimbul simbul mindok sindok pakantad ay mayaan. Doon wan ko piya kuwasa kada borosod. Kana pa kinarhinganam hinggo no pa'y aulakan. Kaulok ko no po sandakan iya sa ngano. Kaulok ko tawaw iya na sa ngano. Kaulok ko tamarudu. Oy iwawago minimpanaw. No kaulok ko kud hinggo no inanam iyo sa ngano. Kaulok ko tapi-api iyo sa ngano. Kaulok do hilod. Ko tamarudu iyo sa ngano. Kudat to kada borosod asangan no asili nagid nuni pangkat tabus asiribad iso kay nun iso kampung asili ka nagid EJK kampung nga ondos samati asili ta ka nagid JPKK ondos dawlo pa din asili ka katua kampung ondos ako piya kasangano di kampung asili YB tokoy ano da kaulad it ondos dawlo na gidid asili dot ay katua Montiri Pordana Montiri oy to iswanggot ay karohanian asilih kod kon ko asilih kasangan asilih kod diakon ondos ka asilih diakon ondos ko kapurimandot nasip malang asilih diakon asilih diakonis bondahari gereja setia usaha gereja elder gereja ondos kamo rumikot nun datulun nga isay katua gereja ditik ini kapagulo di humon o kita di omurong at kausan gereja isay gulo di humon isay diakon isay katua diakon do hitik asili mositar asili presiden kawain kuro ondas ta kay kamo kada borosod ilo nagit miagalilo nga haro na ginawa datid akoro iti kamo no kanda santo ko bo dawlo pa di dat hinggo no pa'y aulakan din do lapap no iya sa ngano tokoy ilo na kapiyat ano tumalibot iho no pod iyo dihom kaulokod iso kinenon kaulokod nuno kampung na kayo kampung kapa kampung ko daerah kaulokod paturidong iho sang ano paturidong kaulokod ay say tilalan ko ngaran kaparingan
Iyo pasangan ko paringan. Daw hingga na pa'y aulakan da lapap num iya nakasangano ka. Tok nondaran ti digi. In pakaguhi ko naritan dat paingkuro na pa'y musa dat hino ako miyampay daw. Iya di ka nakadaw ka. Kamu na po sa ninaro pira-pira taon Yesua miyampay di musa. Kok kita hisid paingkuro pangkupan na kinarahingan, pangahakan na kinarahingan kumadi musa. Kamu tugas hindi. Makiganti nagi katua kalas ay onda sa asili katua kalas. Nununuhat